AI ya hian mizo tong hi thun he a diktir kan dua tangkai tir kan du bokani ti chuan chumi tangkai theiber ta zinga ka ngai chu closed caption ania speech to text tuna Rini app mo speech recognition app hi a tangkai na ber turning ka ria a chan chu tong chu kan tong zo wa ti khan aliam mai ta chuan ziak ringot chu kan lo mang nasale si lawa lakin apo he tuna kan thu soi lai hi content angin kan da don ta caption nei theihin lo om ta se chuan mizo tonga caption halin kha mizo tong zirna na thajia chu kan fa te pon sap tong an zirna chu YouTube pa an ena caption aron langa chuan ABC an zirma khan phonetics theng khat chu anzuk fret heyam to o kha nita closed caption chungchang kan soilo kanga chu zong e soi ma sadu le puzora man soi ro se automatic speech recognition a pupunga poina soi thalu tuka ngai poimo ti ka fiatin kalom bokani kha mizo ten YouTube a content kan da na sa mo Instagram at po kan da na sa ma se tam re chu YouTube ania chuan closed caption hi YouTube ho AI in ati thailo ni mizo tong a hrilowa sang chuan han onula Burmese te mo Thai te Filipino Tagalog tong ten rin thuin an transcribe the three ni khami ngai lo khan tuna Rini manga kan AI model hian automatic in a transcribe thaya closed caption timestamp thlapin thuma tin kha timestamp pe theni second chu dizata chumi thu chu lo lang ti khan timestamp thlapin file a generate thaya closed caption file kha kan YouTube video khan YouTube studio a video kan da chuan YouTube studio khan hi a caption file ani kan tia kan YouTube in an play khan closed caption CC button kan click chuan mizo tong khan kan tong rual khan hnuaia aro in jiak zat thia kha isoyang che khan mizo tong thiam tok lo te tan abik takin tina na sapron loma mizo no pang sei lian te tan te til changkai do tukania su sirna konga su mi pia lama chuan closed caption text om chuan search engine in video chunga thuoma kha amu theita ni chu tin lo chuan zon ngai nom lo meta tag nge mo da chu nga ya khabi ti ngai lo khan caption file kha kan nei chuan a offset a time offset minute chu ti zata chuan chu mi topic chu kan soi ni ti ta kha search engine te YouTube search na ringa ta po amu theita kha changkaya chumi changkai le na chu kan soi zau le nga YouTube channel ne ho chuan kan base chu ad revenue ho ani kha kan YouTube ina min compensate ta ne ta chuan a video content at chunga mi kan thu soya kha YouTube ad placement algorithm ina amu theilo chuan ad placement po kha acha theilo ani Mizoram local context do til kan soya American ad an ronda dai khan opposite ta chuan kan ad revenue te asan theisok nan ad omzani relevance of the YouTube ina kan video in kara alo ze theinan khan caption kha apoi mo lu tukani ti kha kan bel sa du ni chu tuna Rini ad version hian ati theidonem nge eng tinga basic tur nge le pa ai chuan ani lovanga kha chu Rini app atang lovin website a closed caption generate theina ka Shalom ni kan zuar ve ang chu ya man tom te in man tom te in professional use to ring kami service kha kan siam dona in video in lo upload nga a caption kan lo generate sakang cheunga caption kha in download nga YouTube in da le mai nga khatia kha SRT file in ni mai nga tro chu SRT file dikche ka ngai tua tak chu inga nge pasal tha hi ka ti ve lo bang ti imo a ol to dan chu
ta hian ka pasal tha thon thu ka soi mai anga ti chuan a text ka ne yang ti chuan a video ka da rualin a text alo lang nga lang a text ka nei to chuan inga nge sap tonga le ka pasal tha kha isa thiam an hnuaia a English subtitle om don ni chu entirna ni chu ti ni chuan na pakhat mang khan ka kha ka du le ti hian video in thla ka langa kha tho ka atek sa om tho si chuan atek sa lo omanga English in ka pasal tha kha an hnuaia subtitle kala da thei bok chu tiang chu ni don in ka ria awa han tha don em ka tian ni chu pasal tha ka in let mai thei i mukbang zak ton lo mi ai mukbang chu subtitle nai ka she ve lu tu